मारिन तो महाराज आमत मशीद मज कुबत सर येलो मस्जिद अक्सर असली ग्रे कलर टॉम ये बाबू सलाम लिखित यप जहत कर खतर पे कड़ान वापस बाबुल जबील लिखना। अस्सलाम वालेकुम वुनकस बह टर्की हंदिस एरजुरम कि शहरस मज ही प्रोन कदीम शहर मे पकन तुम मस्जिद वुचान अत नाव एरजुरम ग्रैंड मॉस्क यह आमज काह शत कुनशीत बनाने वारियन राय कि मुसलमान सकाफत मुसलमान तारी अत मज खास कहें खरी लड़ाई अत खरी फितन तो मगर ये मस्जिद हावान कि इस्लाम मदीनत अत मज क्या खासियत अत मज कत तलीम अहमियत दिन तो बे अत कित साइंस ते ब्रोट कुन आसान यथ मस्जिद मज जो त्रे चीज़ वारिया फेमस तो वो आज इकवटे वलियो मस्जिद मज तो तुम हावो अंदर कित मस्जिद मज वनकस ये 1979 मस्जिद मज बनाना इस मस्जिद पूर कनो बन कन पिलर टोटल 40 पिलर बन पे क्या थमित मस्जिद अक्सुक सैंपल मॉडल मस्जिद अक्सुक कुबत सर येलो मस्जिद अक्सा असली ग्रे कलर टॉम ये सोरे मस्जिद अक्सा पे लिखित डिटेल टर्किश मज कुछ चीज़ कत कित तो पे ब्या मस्जिद मस्जिद नबवी तमिक मॉडल यह कि यप उम्र करने विज यम गेट आसान तो पे ज़ियारत आसान यम बाबू सलाम लिखित यप ज़ियारत कर खतर पे कड़ान वापस बाबुल जबील लिखना पर वापस यह गई सन मस्जिद नबवी तो यह गो पे सोन काब मस्जिद हरम ये वन हरम एरिया मज यह सैंपल थोत मस्जिद मज मस्जिद यह 1979 मज आमज बनाने ये मस्जिद मेन चीज़ खसूसियत सो गो तुम पे गज वो तो ब्या दक्षिण किन गो यह टाइम सपोज अगर दिगर टाइम तेल खोवर किन यप ज़्यादा लाइट या खोवर किन अगर पेशन टाइम तेल यप ज़्यादा लाइट इस आफ्ताब मूवमेंट कर तमें लगान लुकन पा कि नमाज टाइम वोतमुत तो बे गो गुम्बद लकड़ हूँ या गुम्बद लकड़ हूँ बना वस पर दिगर नमाज पे नमाज पे करान बंद यह एरिया नमाज पान क्या टूरिस्ट पे तम ज़्यादा सेहत गन कर खराब गन कर तम किन करान पे बंद बे ब्या चीज़ मस्जिद सह गो आवाज सिस्टम साउंड सिस्टम साउंड सिस्टम यह मस्जिद यह डिज़ाइन कर अगर कह नफर मज खड़ा बिहित कत कर सो कत ग सारे जान वात तथ खतर क्या कर्मुत यह फिजिक्स रूल आसान यमो हेर कन गोमुत तिस शेप दिस पिलर अवे पिलर सारी गोल क्या करान साउंड वेव करान कैरी ब्रोट कुन बेकिस नफरस कुन विदाउट स्पीकर तुम करो इमेजिन आज ब्रोट 800-900 वरी मस्जिद फुल इमाम वाज पान होत मंजस तो कूनुक नफर सह कत सह वाज बोजान तो तथ खतर क्या करान सह थोत सिस्टम अवे तुम कहन पिलर कोनदार सारी गोल यह सोरे गोल आसन वजह कि आवाज साउंड वेव सह गस पकन स्ट्रेट सह गस वातन सरसी पे ब्या थोमुत कनो कम कर अब लाइट उलू जामी यथ ना उलू जामी या ग्रैंड जामी ऑफ एरजुरम पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम क्या बड़ मस्जिद अत बड़ कैपेसिटी जरूरत बड़ हीटिंग सिस्टम जरूरत तुम वुचान हेर पूर गोल क्या अत हल्क मूवमेंट दिस आवाज ट्रवल कर सह मेन रूल यह आज ब्रोट
800-900 ؤرۍ یَن منٛز بَناونہٕ واریاہن چھِ آسان غلط فہمی کہِ مُسلمان ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ مُسلمان گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے یِمَن چھِنہٕ پَیی کُنِچ یِم چھِ جٲہِل تہٕ مگر ییٚلہِ وٕچھان چھِ اِسلامٕچ ہِسٹرٛی کُن اَسہِ چھِ پَتہٕ نَنان کہِ یہِ کیٛاہ کیٛاہ کامہِ ٲسۍ گژھان تُہۍ چھُو ہٮ۪کان وٕچھِتھ یِم تِم گول چیٖز چھِ سپوز تُہۍ چھُو ہٮ۪کان وٕچھِتھ یُس نفر یَتھ ہیرِ پٮ۪ٹھ کھڑا گژھِ تٔمۍ سٕنٛز کَتھ ٲس واتان سٲرسٕے مٔشیٖد تٔمۍ سٕنٛز کَتھ واتان وِدآوُٹ سٕپیٖکَر کیٛازِ تَمہِ وِزِ چھِنہٕ سٕپیٖکَر ایجاد گوٚمُت کِہیٖنۍ اَوَے چھِ یَتھ یِم گول تُہۍ اگر وٕچھان چھُو سورُے یہِ چھُ سورُے گولَس منٛز یِمو بَنومُت تاکہِ آواز گژھِ آرام سان سارنٕے تانۍ واتٕنۍ وٕنکٮ۪س نیرو أسۍ نٮ۪بر تہٕ أسۍ وٕچھو پَتہٕ باقٕیَن ویٖڈیوَن منٛز باقٕے یِم ییٚتِکۍ ایزمَس منٛز خاص چیٖز چھِ تِم تہِ وٕچھو پَتہٕ أسۍ سۭتۍ ییٚتہِ چھِ مُسترات تہِ آسان مٔسجِدَن منٛز وٕنکٮ۪س چھِ تُہۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کینٛہہ مُسترات چھِ آمٕتۍ تِم چھِ وٕچھان مسجِد نبوی چھِ وٕچھان یِم وٕنکٮ۪س تہٕ ییٚتہِ چھِنہٕ تَتھ حِسابَس منٛز پرٛابلِم گژھان کینٛہہ مہرٮ۪ن تہِ چھِ آمٕژ سفید لٲگِتھ مہرٮ۪ن تہِ مہراز چھِ آمٕتۍ مٔسجِد منٛز